hatten d'lächt Joer als Prioritéite festgelecht. Eng vun de Prioritéiten ass de Gesundheitsbereich an do hummer ganz konkret an intensiv lodro geschafft. A wat man fest konnte stellen ass, dat man definitiv eng Urgenz am Gesundheitsbereich hunn. Iwer keng Urgenz beim Cannabis, so wie Blo oder Green dat gesäit, mé hunn eng Urgenz bei de Kliniken, mun eng Urgenz an den Urgenzeselver, mun eng Urgenz bei de Remboursementer vun der Krankekees, mun eng Urgenz bei den Iwerweisungen an d'Ausland, also weiter. Am Mesitzen eis als CSV-Fraktion lo do hënner fir konkret Lesungen fir dës Problem ze fannen, fir de Patient, well de Patient ass fir eis de wichtigsten.